the Asante at all cost. But it seems say womu de any media house wa they are running their business in intino. And you be brewa womu buomani aguso. Sebe yamamreni amanimu. Sa mani bo we yemfan sumamu. Time say ye betena se obi a wo se wo defend the Asante. Na Oheneba Media. What na say? Ama media house. Yes, I near my way. Oheneba Media, yes, war Belgium. With the greatest respect. At the uncle for Nayeno, and no Mokasach as a winning mobia. We know, sir, all running media house, you pay people, over to any by my forker. But Sakoban said, wouldn't been drawn the line between values and after service, ubenya problem. Because some services, it deny values because you need money. But once we are Santini, now you know, say, Asante sem, any amani and an echo, into the idea yens, and so one on yenye. Media house, or Oheneba Media, Memintao, me place it call crack or more, and I'm a catcher when you find me say, a dear way am I and yet. Nanam sem peniaka say, so when you have told you my within panyum. Mo station in a this program for can we better one thing. And I'm just as of for way so. Sa kwaye was way, Uncle Pedro man yet. The beer I could force of force or workroom. Na ababa at Matanase. Ama kwa way at Nyaki can some time way. Me can so, Sabi yan and animal mudin, Sabi no my yariache. In we say, Ona na yare no one cast a cobama near yon esa okoka. Na so for we mu dodo na Kumasi kuta intelligence. Omu kuta intel. And omu nyina ya Kumasi no nyina na yete ho. Obi adamfo. Enti se kina bi na so korema mpo hina se bi okwa akura. Na na boache ansa. Se no wonfa no na bi bo obi amane a easy information go out there. Dia toso bio. Miura. Miami na me de hye santema mpo hina se bonsu. Sabi wa complain so yare wa boda wura se da bia ne ho mfa no na wonsa nya obi a wo sa 86 years wonye ni paketwa wanyini e de na baaye a Oheneba Media enenti ya nananom sabi wo mu emfi a wono madie eti se mi pesikanti ante asa me koton Asante na me dididi ana ye papa se me pa Asante mi pesikanti sika bi wa sika bone yeni na motena se Emma wono abetena ho se wono no hyehye nkom di obewuo mi hu ni video no wana sori de na mfa me hu ntina manka no me nka ho asem fi se wokoka na wogege ne so enye bibia na yegege nipa no so nemom se Oheneba Media pa mutimi kofa ne betena mu studio no obekeka sansam tantan minua mo anya de enye etan ede ne baaye kwoti bayira hu ma bayira mo na de Onu toto fi wan was say won we bewu na we bewu na mo jeje so Asante mem na me no kasa sesi akura no IGP dampare yemra ka kire Ghana for say so for be bia na no ka kire so obi bewu a e criminal offense it Oheneba Media you want to tell me say you have no idea na yen ko bobonko a wode nani a kire Manhyia tena ye nananom atran konwa wo nananom na wo nananom wo a wo na aba amane we are wine. A dear ni hwehwa ni mu tantan no Oheneba say wa ade na wo yesa eti sabe wo so kire say wo yesofo anti wo ye wine ni sofo le duru he wono ne be gun sa ka kire na nam sa de yi na ni nyina so no sabe santema mpon hene na sa ebonsu wo hene wo kwa akura wonye nipa keto wo nyini 86 years wo so kire say se wo na wo be ka kire ni say wo bewu etana ye dai na bo chance wo ye nipa ketwa sabi wo yare yenye ne yade etimi jani pa kwan obo so kire sai nti muntimi nwene we ye nkom hye na ye nkote a ye mompa ye ma na adwabe hene utiri so wate sofo utiri so si o matese nananom ahunu se o nananom mfa hu Omatesi nananom ahu se nananom bebre no aye so adamant for this nonsense akoso ache ewe bewu mahunu wei nananom aye din nananom ye besrem o ye besrem ada ye besrem
hwɛ social media mu ntimi control ɛna mu ni time see sɛ mo yɛ ka bibi na mu antia wo ho hwɛ mo da ko mo te wa no ho hwɛ wo mo de madagya nyina beto abonte o me ka no kure na akyere mo sɛ mo gigi sankrofo we so a ho wo mo de madagya nyina beto abonte ɛnna nkoda no bi ɛwɔ nananom ho no sika ni brenti no wo mo de nananom fo mo akyi nyina kɔ abonte ɛnyɛ me bo video na akyere ɛtai Oheneba Media anya de na ha me sɛ wono na asɛm na kɔfa no so wanya de kura lady na anya de wanya de hwɛ de wa sɛ ni ento aso 5 first people of me on your watch for him. The man is going to die. Jesus. Some rituals be a purpose. I tell you, Musumi within a month. And yet, Asante Mambo. Jesus. So, as for him, I'm confessed. Asante Mambo. Second, Asante Mambo in the show. Give the prophecy. Ask the Nipa who had the name social media on the 10th January. I am free. I may ask them, yeah, American. I fear when I'm a master. I don't see me master prophecy. Medium, me when he said, or you make a say about Asante. Na, you need a boy, na Abrimpo Kunya Cassia. A way you ranch, a booty between Kunyana, I would do in noon. Nadia Midi can I said, now square man point him. I couldn't a booty, general, Santiman point him. Now. Akwa we wo sia wo kasa asem no wo Oheneba sɛ wa bonsu hwedi eda so hwan na ka to sɛ wo kɔ ne abutu Ohene bia kunya kyerɛ sɛ wafrim ɛno no sam panin sam no hwan na kyerɛ wo saa Oheneba sɛ wa bonsu wo so yɛ hwedi eda so edi ne nye di ketwa opani ba na kyerɛ sam panin sam sɛ wo kɔ ne abutu Ohene bia kunya kyerɛ sɛ wo befrim ana wafrim meba nananom paninfu a sɛbe mo na motete yɛ panin sambe mu ne ba sa wo kono yabutu Ohene bia kunya kyese wafrim na wo ti wo na wo akwa we wo interpretate asante amamre eye mo anya de na de ntia mentimi mpese me po veno magu so ne sa mehunu bi sada won ba munya isa ina so akyesa mo pesa mo didi muntimi fam nsam yenu nyina didi munya isa Ohene ba wo yese wo Belgium enema bi say no esa wo mo yi video ni free ho airtime enye obi ahu sofo ni video no ba nyansa ye wo Asante wuntuni ye mfa ye moda eye nyansa because Asante ya mamrem ni enkyere saa utimi mo ye wura mane ma no na utimi mo Asante amane ma no ede na mo ye saa no na wo kɔ ne sɛ wo sorry amose mo comment na mo kɔ nananom hwan na ka to sɛ ye butu Ohene bia kunya kyerɛ sɛ obi a wafiri mo nko a ade na mo tena sema ne niema we si na wo kofa nipa we abetena platform so hwensem wo keka tan enti untimi nwene Oheneba sɛ wa untimi nwene hu sɛ no sabi mampo Ohene wonye nipa keto wanyini wonsa na dey wo pese o kyerɛ sɛ ho na be kyene bo wa asase we so etai mesramo amuni mo Oheneba sɛ wa bonsu menta no Oheneba Media menta wo ye nyina no ye Asante for course no ye nyina ye defend Asante na mom who said you obey your business as any values who need difference between the services and values why and yes I no be nyasem enye wo ye wuranche ya butu nkunya no awodo enum na de medi kan hu ye say na story mampo Ohene akonwa ya butu no ejina ma owu Asante mampo Ohene akonwa ya butu no ejina ma owu America say ye mompai na asem we say message we koma Asante ma wo say wo ya Azaa na wo ye fake na wo free nyankopon wo befo afoforo say be nyama nhie o wotimi mo ye wuradin nka asem say wo di pefem ana wo di pesika na no na chimi hu say ye wura otumfo aba na wabaje bantema Ohene akonwa afri ni sem na say saa see this another trick who they see we kumase boy away utu say kejeti ani boy pa wakwa we chese utu say brefo ba a won pebre bi abo and na what hye say adwuma now bantema kumase country ye na bantema ne ho nsem bebre aba ha obi abetimi a predict no we ye predictions patroti eni say wa bonso uti kumase unim nsem bebre a aba wo Manhyia sabi ye na nan din wom wo betimi a predict enti ede na wo tena se we nu nka na bantema anyina sem obes ade na wo yes say wa bonso ade na wo tena se yes we ye nkomhye nanu ya na bantema ye na mami ya de na me kasem
sana me wo video no kura wa ha sei ye wura tena ase ena ne bosom anto abosom ba akosa mbe kai a me video ni kire mu ena kentankrachi ye wura chia me ototo mane bantima hene samuhwe sa video no bia meni wa wo kai wo page ne so na wo akiri ntira mintim kofa ma ena ye na bantima hene na no asem wo kan ye no na anyina yi ama no sa na meka no munyina mo hwe bi asa na no ho korapo ema ye wura efre no eka kire ne se wo ma no emsa wo ma ne 7 days se onko hwehwe ne bo sombre no enti sa asem ne ko ye no sabe ye omunia ye wura ni asem ne wie eto obi abetimi apredict se wuntimi fa ye sabe wuntimi enkoku anoma ho tutu no ho ntwa ne trifa me kire Asante hene enya sa enti asem ne konkon ho ne bia ye wura nya time ntina mo nte asem ne konkon ho because ni ya no yi ya ba video ma me hunu bi ne na me ni ho me hunu video wo se ye wura chia me busa na wo ye wura se koya de a wo se wo suma ahwan asem wei eya asem we betimi atu ade so enye me na me ka ho e betimi atu ade so now sa asem ne konkon ho na wo tena se se wo bonso Oheneba Media mutime muje me share stories all the time so dia ne ba say wo ma kwa wo ya beka kire wo say wo no ahunu say sebe mu na bantima hine kunya ya butu no sana ye dai edie ne de edie niamafo kankan be no ye wura chia me na chia me wusu chia me kwaku wusu wadama munkasam ye wura chia me wadama metoto srem chia me kwaku wusu nsamfo nsa de kura de wo mpatie mesrem ada munkasam mu amesrem mu chia me wusu mun kankere ne mame osofo ntimi fo na fefesa mu mame hia eso oba no be kirem enti obe kirem de enti ono na ese wo hu yi ne yabutu we ko ma kirem eso obe kirem ese sama no eni Oheneba Media nyina ese sama wo mu sa na ese ye wo mu edie no edie no ni sa na ye de edie kom nko adai edie no ahun mi ya se ye nua ba na wa ye sa de no mi ya pa wo ne hosu show no enya kura enya duane bia na ye die enya duane bia na ye die wa kom do kwantum fa nsam ye no ni di mo anya de Oheneba Media message we koma Asante ma wo se wo ya Azaa na wo ye fake na wo firi Nyankopon wo befo afofra se be nyama nhia o wotimi mo ye wura din nka asem se wo di pefe ana wo di peska na no na chi me hu se ye wura otumfo aba na wabeje bantima ehene akunwa afiri ni se na se saade ni sia ye mompa ma Asante dwaben hen na no na chi ne kobasa de mi hu no ye nsrem pa ye ma ye wura a message God has given radical asem bi kirem sisia on the 29th of July. Minim day before 29th of July 2025. Ghana Christopher nyina mompae. This is a conditional prophet. Adia mumu say there was going to be a plane crash. To say na hwefo. Akohwefo ne nkwasia prophecy. Da bia bibini kumasi ni sofo che se nsemfo keka ne nkwasia prophecy nkoa. Da bia play be hwefom. Wan abesi obi bewu akohwesam nkoa. Ahwede wosi de wagija seme a wosi wo akohwifo asefo akohwifo monche ne metena se ne wonkyere de besi kyera ne anhwade se conditional prophecy enam se enipa ne bi so mpantimi nwune nkwa akyire nti we mu emutimi de like besi wo so monkyere ena we bewu akohwifo bro ne ko ye ni play kura obadwene sa adwene ne hyegotiri mu no ada ne ya sesa no mugije nkofo we mu so ampa brefo na mugije wo mu so now ne de wa page na no ba bia ode ko no na mo bet o trend no ho mo anya de Oheneba Media see the respect me woman no kameke kamadwe akere mu straight away me will respect mama mo what you say e dey sometimes time be no wonu si won kopa adwuma bi nya gina aye ne ho nkasa ese me say na we play bi be hwe ase e dey subanfo kan be no mo mpebre na mo nam kuro na concert tesi obeye na tabafo nso ma na nya sika no wodi nsamfo o mai be ni chami usu wadama esa wote asem we akwa we esa oba be kirem esa chami usu tie na we mi kan ubenya so no boko no bia wo hene bi kura so no etimi ma sofo bi kura o mai bre papa cash na sa wansa esa me friend na sa wansa asem we esa wote na hima hene wadama wona na me frɛ wadama nsɛm we dia tai enye me wi asa me frɛ na ansa wansa asɛm we dia me yenya mu si wo sa adai e dia nsɛm no akohwefo ba kura na yenya mu okuro no sa no e dia no
Mon kan ko da bi obi bewu e na mo hunu di obi bewu nko na hunu die ne besi kira mon kan kire ni ntie e die ne besi kira me die ne besi kira on se mi ni di ntie ontumi nka akotwifo asefo nyame be no nyame a on de da bia no wo bia wo di ne ye hunu no mo akotwisem a mon kan no kore e die no Oheneba Media with the greatest respect we no emani nsibio akwa we emani nsibio na me odam screen na me da to screen me tai pa na nso asem bi na abentia ade ye nyina ye hu so gina na so de be kan samfun wa kan kwase asem ho ye hu ne na ye kofa be we do kenyansa be ne wom even o man ni mra krab e catch us obi ka so obi be wu a e ye crime enye na what one we bewu ena we bewu sana ye dey wo mo ka nyina so ye mpanimfo sana ye dey akohwifo asefo eti Oheneba Media with the greatest respect I to so bie wa ade no mo be ye no wa hwe be ka se ye twa ho ne ye ko me ka no kre na akere mo to so bie wa we will devote time and you be set trap kese ye pa ade asamfo no ena we bewu na we sana ye dey sabe na Asante mponye we nipa ketwa o so ana we yakoda unimfia wadi na bo chance we unimfia wodi asa na okwa na moto na sensationalism nga say primitive anyema bi na mo ye saa environment ni ntina ye mo saa o muntu kwan kakra muntu kwan kakra nka ho de no na Oheneba Media wote Amsterdam da be ne ye hye nkomo obi wo Amsterdam woda Oheneba Media no wonte emsa badge or badge won da be na wote wa obi hye nkomo obi wo woda abrofo na mo no mote ye no ada na mo gugana fo na nimu asesa no da bia mo pese nipa ne nyankurasefo ada yi wote ba bia wote wa Amsterdam ka kire mi da wote so obi hye nko so obi be wo woda yakoka na mo buafu ena freedom of religion for kankan mo mianwe ye ho da be na wa wote Germany wote sasofo bi hye nkom se buroni we be wuda ade ye de nya nipa ade adwuma obi to obi mpe wo mo mpe so mbe ye adwuma ena mo hu sam wagimi na mo taba mo enya no a wote America ka kire mi da wote so obi hye nkom so obi be wu woda ade omo matu kwa kra so omo da so ye damp sa kra na midwa wo mo no wo no environment no colonial system aseye ena asofo ya awuram wo watu kwa no so obi yes ade na wo soso mo amuti abroche da be na wote se area wote obi hye nkom so obi be wuda only bibini na nadwena bodam jimi nti no wo ka hwe onte ase nadwena na bodam etisa woni nyansa na obi dada woni ana wajimi ana wososo etisa woni wo hunu nyansa na obi sisi woni ana wososo asofo yin pebra bia bo eno mo nsa nipa ne bebre ataba eno mo dure no mo blood yemfa kwan ye betumi asisa de na no because mo nya sika wo ya no mo na wokun wo ya no mo bo pass ye nkokun na mo te ho wo so wani abi wo ba bia wo te watena brochi bia 20 years ka chem sa da be na area na ate yo te so obi ba be wuda eti ya ni miye se bibifo ye nwene se niema bi ho ye jimi sam ne ye na Africa no ye nwene eniema bi wo ha ye ne Ghana ayi obi jimi wadwen keke ene odi enya sika wo se ye right on ye weak wo ya dwene mu dodo very weak people. My goodness. Oheneba Media enya last warning enya say you betray ho akon. I'm telling you because me nkum because of say Ohene bi nti o I'm fighting against because me Asante ntia ekoso bio you betray ho akon me ya na me ka kire o say koso sa bio we will fight against ourselves. I'm telling you that you to prepare minim say obetie na sopem eyen samfun eyen sam tantan enye kura etai na dwabefo no mon sori software mon sori na mon kire ni nyansa dwabefo ni nyina mon tomane no mon kante mon kire ni nyansa wona dwenem ye minua no dwabefo ni nyamon sori na mon tuntesu kokko nkire no wonye obia eyen samfun no di ye no sabe na dwabe hene otu osrebo wadi nkyina che onka Ohene bia no osro wuo Ohene bia no osro wuo jese Ohene wonka no kore ne nananom ti asama adu nti no no ti edi esi ne nananom anem wo be kokka ne nananom Ohene bia no osro wuo Ohene bia ni hu aminim no osro wuo
If any Nananom some photo me what into what you. And Jamie phone, I'm sorry. Sansa for yes, so. And your last time, Moon sorry, no woman who say, where your last time, NCBO. Yes, I may catch them. Your friend what is she, but I had the reason so. Yet I send me and Tanipa, young queen him. One bofu, you're the young queen, hard dream. Now, young cost story. Now, no, your bomb Kaya for Sassimwe. Sassimwe, or Mamma Bofu, airtie, and your cry. And yet. Good day, class. Good day, sir. Today we're here to learn the benefits of being born as Azante. Okay, sir. Now I'll ask you, what are the benefits of being born as Azante? Being born as Azante alone is huge enough capital to start a business. We set a trend and others follow. We are proud of our local names given to us by our parents. We're not like other tribes who change their names because they feel their names are unpleasant. Our local language is something we're proud of because it lets us stay anywhere in the world. And we're not ashamed to speak our language, unlike others who are ashamed to speak theirs. We don't need to fit in because we're the ones who set the standard. Can you give us one song? Okay. Who didn't descend? So ya Asante ninti o fese beboni dina. So Asante ni bati semidie. Me bomi dia sharama. Ama mama nsani na use. Big D kakaka. Me didn't pour ya day, yeah. Me bomi dia sharama. Ama mama nsani na use. Big D kakaka. Me didn't pour ya day. Yeah, Obi bisa se ajoje kunwa se which dwabe hene pa dwabe hene kuma se Asante dwabe da se bre se to serebo se wo nana no wadama ko mombo no na nana no mama ne nkwafo no nso na bema yi wo mo emfre ne kanya nsam kire no se woni sa level no woni won kan kura so be sa de se onyo ne bo Asante amane ma no e ma won sebe na on ade Oheneba Media so ye hwe e no mo de question mark esi ne moma so and no question mark esi bantama Oheneba Media ade am ye de tayo tai want me anwene the difference between cultural values and service program service mo ahunu hu nyansa tai nya kra Oheneba Media mo amunim na oti bejo mo kan kire no wanya de de no obati wa wonu na ye Oheneba Media mo ne nkasa tai enye eti mo am free dwabe no wo mo ye wo bodin se no mo a wo ta ye picture no mo de ato tan dwabe fo nya mesre be mai mo kanyansa mo nkoche mo nkire ni nyansa mo kanyansa sam kire no rubbish eti da be na bibi ni de wo be hunu nyansa wo wiase adai edi ensem fo kan be no wonu ya no te abro chere busa se ne eri ote da be ne ye hye nkonso obi be wu ho da enti wo de enti ye de yenwene nya asase kura ne nyine gina so akohwifo asefo ehuni jiminti da bia bibi ni so so obewu ehunti na ye ke kansem na wo bechene bo obi ankwa anka wo baaye ade na wo te obi ase awusuru wu so obi ankwa anka beba na we ye ke wono so wo ko heaven na wo pe heaven akona asuru wu ko hwifo asefo mo nka no kore obi ankwa anka beba hwana bechene bo wa asase we so na mo te wona nsem tan we na asofo akohwifo a wo mo mpebra bi abo na mo jeje so ye koka mo sisi ye de ye nhwi ni ye nye de ni ye nyini ni mafo sei ene me nyini kai ye nkoye ni na ababa wai na no ye na sojafo asem ayi me be ye na eduru Nigeria ho na de ntia me be show sa video a kire wo ne se enkoya na Ghana fo ni bidin komo te se aden na himfo ni nyina ye nyepe na mebusa se meme papa abobra na papa amobra na se ye bu abodin na papa no wo papa na ba beji abodin pepepa na asem na mebusa wo de ntina me kasa enura say me coach program is not wo mo ye miseducation ena me call na me akoba akwo so ye nkromaist ena kwa me nkroma kura na pagya Asante na hosu no so aka ane ntina ama Asante aye kakraka cha ahemfo na aka nam se te wona me course na me buso mo se kwa me nkroma no ba wiase da bai na kwa ne se oba 1900 nam se okay te oba na ya Asante wa ho se
na ya Asante ade ne sie nti obae na ya Asante wo kra ho nti na chesa Asante adi akoa wo se yanam se nani ti me busamu mu amwo ha no Kwame Nkrumah beto sa Asante ejina brane na se Nkrumah ne be ma Asante yi afedom so se Nkrumah ne be ye se obeso so obema na prempe ye kese ene wo ye no lifetime patron ewo House of Chiefs nti mane na say hey motia mo ye mo Pan African ne say somebody must lead you and no muti Burkina de mo ani age say Burkina leader ne ye nti obi nya bi na wiase wo obi ani kan obi di akire ade na wo Ghana ni de wonti ase sa Asante abuild ne ho agina ne nanso ma ne wo na da so wonti ye ya aka bedi na chi di ankeye onsa ne de wo so wompe wo ye kohwini wo se ompene sa Asante Asante hini ye kese na mo maka mu ni na chi ne yanko ye nyina ye nkyekere ne mo se mompe na mo wote obi krom de dia na wote me dase abra no ma akora so saa de no enkoda ne bebre no anya tirimudem na enu nti na kasatenti achi ye bekoso akyekyere mo TikTok ne ba bia wonim saa de na bibini a wo ye Ghana ne so wonte ase no ema ye nye da fi se ompene se wono no so wonte ase se santehene ye kase eche ne krom hene wo so wonte ase na wonim mpani se ohina woni mpani nsam no nkokon da nti ya busa krom hene se okokon wo hen ya busa nsa ohina woni mpani nsam no nkokon da ya busa krom hene se okokon wo hen eti bibini na du stage say on tiase say ade na santehene ye kase sase mo yaka uchire wo on tiase sa esa ahimfu ni nyina ye pe na owia no obusan se me nsatia we ye pe ensatia na ye pe on se nyansa ni bi mutirim now the tia no say Ghana Ghana for no betiase say wo hene kase a wo Ghana eye santehene eti mu ye nyina ye mo ni chidom no ye ho nto ye da na won say asem bia ba na no akra no omo programs no say enso asem bia ba na ye fra santehene ese ke fra info ni nyina nam say we do so akere hwe do so akere santehene fra so fo asem bre no se bibini no bete ase say wo hene we die ni ye pens won ye kese eti ye nyina ye ni na chi na on say da bia ya me krusodi say eda nananom be hunu who they are no sadan politician cannot trick us senkanananum nyina ka bom ane yakase momienta Asante hene achi no woni yanum no kokopa maya nka me say amanyofo cannot deceive us nenam say nananom say de buroni a kire wo no so mo ye paramount chief ene no mo ani je ho so mo ye paramount chief ene no mo ani je ho no yen ye be twintwetwede ye be bre wanya nom ye wanya duabo na mo ye be koso abre say ekosi da ye be hunu nyansa say buroni mpa wiye nti no destroy tradition o say no say ebe ya muntimi nsore na munkyekere mo mani nti won de ode ye okoye mra ne mu a o mo pese o mo sisi mu nti won say o hene nya politics na o mo say politics de ade so mo say ya amanyo wo de tie ne yodwene ho na nanu mu nti o say politics ya amanyo de ade no hene nya politics ai o mo nim eye because o mo nim say ahemfo no na kuro ni o mo de a it is ahemfo no e take over politician no ontimi mbu fo bia so eno ahemfo no ye no mba bageni. And you try me say, there's a revolution coming. There is a revolution coming. There is a revolution coming. I said, Nananom, take control. Na yene politician never gaining. Into Uba, project when I also obey ya, who's can me away. Obey project ram yawe. Wa me yan shepe, yan tiasi. Nemum se say ni die, broni ama, wo bre ya him for nase. Asante nkwan went me. Wo maka nyina wo nyina gu fom. Enu nti na wo se wo krom hene ni Asante nyapa no obusa se me na nei eyede na wo ye mre na Asante hene fo Asante fo ndi o mampene enu na se okobusa akire enye se wo sori a wo bedidi Asante fo atem now me sa ka kire mo se obi ka cho se Kwame Nkrumah na ma Asante ya Asante aka kire ne se ni tiri yade wo mu wo wi na obusa se Nkrumah ba wi ase de Nkrumah ye wo 1901 ne ye wo Nkrumah sa bre no kana ya Asante wa ejina ma ye be ko ya Asante wa wo sikadwa wo nana woni wo eko Asante ye dia ansa na eduru ho mu na bibi ya mo eti ye bekoso yenya education no Kwame Nkrumah no ba ye no ono kura pe independence ye na Asante hene aye friend na prempe the second wono kura na bua Kwame Nkrumah eni tena da bia ye wura ka se mo no mo ya mo Ghana na ye yate ba bia o na Nkrumah no ba ye no ene wo de anada asem be ka kire se nana ye nim sam wo mutumi dada na mum mo kasa mo nkan ya wo yentimi nya independence no nti
yɛde mo yɛnyina mo mɛka yɛn ho na mo yɛnyɛ independence no yɛwia a wo no yɛ wo sɛ English burohima na yɛ prime minister ɛnyɛ saa owie no ɔdane no ɔde Russia style and now you are paying the price kasa America yɛkɔ kai yɛkɔ ɛna owie no kɔ read born of 1844 sɛ anyimfo no bi kura nyina na kɔhyɛ buroni ɛkyɛ wa no so use saa tactics na ɛna ɔde betray Asante usu nkosua we history afedi esa ha omunie esa ha Ghana for say ono no dabram fi say Ghana history political history on say omo musua history na ka 1957 but me dwene beyond 1957 even 1940 kra me dwene beyond that how much more 1950 so Asante diakon 1700 1800 1900 wo was 1957 na Ghana history WBB jejewo kokosua de Ndi unsas me see Asante for no ye nim Ghana chen because we think beyond Ghana in 1957 enkroma and the different esa Ghana no ba ye oba na Asante akekere mind dada it is a wonim some penin sem wo ye obi nkotrase wo no be kire wo Ghana history say 1957 and enkroma this and na see UGCC and na CPP e ba da be kai tede ye ka kire na wo su wo Asante ni susua sa de no Ghana history na mo kan sa 1957 a political history ya ne what the traditional history your authority and ye de chichiri kuro so it no kran say the young people no miseducated or ma miseducated wo and me uni mi hia wontimi stand wo badwane de o be kan say we tribal o pesa Asante ya be Ghana nyame na me ma Asante ya be Ghana you kobusa wo nana go and ask your nana what you say it is a nano especially ye nuanuma kanfo no te ase say Sante hini di animu a ye beduru na so wonte ase a eye wo wasem ye ka wukrom kura nya fenche Sante nti eye wo wasem eye wo na benya problem enti yanhwe na no video na me ye Nigeria for say wo mote me nka na lady was say person ko apese obeya Asante ni ye nkomra wo nyo no nko a me de ni me be kire mo na ye nti asem wo ha proper handing over and everything. In a nutshell, we live in a peaceful country where the rule of law. Did you hear the commentary? Did you hear the English? I just had to stop it because I don't want to rush. I don't want this video to be too lengthy, and I don't want to start, salivating. Oh my God, because my head they blow. The king is busting my brain, is busting my bubbles, and I'm like, can your Niger king ever? Ghana is blessed. Did you hear him when he said Ghana is a peaceful country? Ghana is a respected country. Now, where is the US president that said Ghana is a violent country? Ghana is no longer peaceful. Come on. They have been threatened by what is happening in the motherland, how Ghana is taking back their gold, everything that rightfully belongs to them from the hands of the imperials. And at the end of the day, everybody's shaky and threatened by the shocking wavelength that is coming. And I think maybe they're trying to appease the king because, if after this king, na king, after this king, na king, oh my God, I'm telling you, and I really enjoyed the deliberations, how our king gave his speech. This king be repping us big time. This king be repping us big time, like soundly, without any, shakiness. Oh my God, don't worry. Let me just off this mic and go and learn and practice my own Queen's English, because of course now I'm a queen. Okay, let me say I'm a princess, because I don't want to drag the position of anybody. I want to be a very gentle, loving, subtle, sweet princess, yes, to the Ashantis, and a war fighter. Asante wa, you play. All right, guys, I am super duper excited to do this with you. And once again, I want to say, long live our king, the one and only great king, seated on the throne of trillions and billions of carats of gold. His royal majesty. Yes, His Eminence, the great king, Otumfo Osei Tutu, one of the Ashanti kingdom. Now, where are my Ashantis? Or you rep yourself in the comment section. And where are the other regions in the motherland? Follow suit. Follow. Oh yeah. All right, coming from the one and only ambassador of the motherland. All of that counterfeit. Guys, don't take me serious, okay? Don't take me too serious. Let's just have this fun and entertaining moment. Yes, as one Ghana, one motherland, and one people, okay? Eti ababa we o twa me video no opeke video na o no so react ye tese nani age se o so pese o yes Asante ni na wo hunu se mi se ahenie bi o baabi wo mu nyina no se they have no idea about Asante to wo hunu sa no mani age yes akwa another person wo no so kofa me video na bi
and whom you almost on a Niagia and also Chechim, also Yenia or Gabaku or Nigeria or Gabaku, Yenti or so. By the generosity and the friendships that we have made this week. We will leave tonight back to the UK, and we also have 13 other nations represented with us on our course. We have British Bruni, our near before near, or Nims or near before the Akonenso near Santifone, the Akon. They know, they still know, and they learn about Asante, and they know Asante. These people know you, and in any time, they understand the cultural values, they understand the power and authority. Europeans and also British for no, say you are Asante for Nini, and we know them, and we anytime. Navigate to any place. They know say one more down. They have to go and see them. So in Ghana, they know say Ghana Asante. Political demarcations exist, but they know. To be the General Officer Commanding. the wonderful. Relax. I tell when I say Ghana get level, now they follow me the track. You see now, people from UK, top level of military from UK, come to Ghana, come and visit the king. They even bend down, shake. You know, so if you white man normally want to shake, they bend down. No, you will just shake it straight. But you see how they bow down for king. They shake him. You will see Siam. You relax. Ghana get level. The level of Ghana will be for here. The level of Ghana will be for here. But watch this video from the beginning to the end, you will understand the point I'm trying to make. You stay tuned. Don't rush. Just sit down, find your seat and sit down. Then make you watch this video. Then you will understand where this country Ghana is heading to. Country called Ghana, they are not ending to Africa. They are ending to higher. They are comparing themselves with abroad. Understand? They are not a slave to the upper people. Rather, the upper people are slave to them. They will look for them come to their. Imagine they go to Kumasi. I could talk. Watch this video. I don't know. Maybe if you watch and you learn something, just watch. You understand what I'm saying. I welcome you to Kumasi. Right. Enti Osha Yenui, in fact, Lagos, Nigeria for ya. I mean, how you presented the fact about our traditional setups in your heritage. And I feel the power and authority of the Asante Kingdom. No, in fact, or Manhyia, I just say, Manhyia or Muchechima. And you say, I then will be said, not then or no be a gun and you know, Tiase, or no, Tiasie. A gun and this one, Tiasie say, I then Asante Yekasi, as one person be said, now you know, baby, Tressa, or in Canadian Uncle Bay Asante, Yabejo, why? Joyce. Bra, Asante, any penny every why, Yabra, Yababu, Sunyama, ID card, why? So, it is a wheel or time through one. Oh, say, Nananom economy ye analysis say, Oko Botswana, I am fully in Oheneba Media, or Manhyia Mukuram say, now what a Ghana. We are Cranny, we are Munani, we are Fantini, we are Kiapimini, we are this. What will say, Ukrum dear, Oheneka one was on penny. Yen, pay me was one in your pay. What one in your penny, Chasa, you know, Tiasie. Ukongramwa. There's lions, but there's a lion king. Sanity until 1940. We buy a United Nations shas, you know. Baby, no be a conwa concabiani yanedia. That's a treaty. And today, Asante netwo, Asante that's a waso. And the Wukan una yen na ye day. Miss Remo. Yen yanoma munye Sante for no. Munemo Nananom kasa ohun. Sawa time so yanyi mfiri mu a enko ye o. Si yanyi mfiri mu enko ye. Eye sa na wiase te. Ebinu mrebi no na Macedonia na okuta wiase to me. Na Greek ba na Greek defeat no. The Greek Empire. What defeat no Macedonia otena ase. And ye hu say obi ayi from Roman Empire and the Roman Church Catholic. And the Roman Empire be defeated the Greeks.
And the Papa City Roman Pope nena se for woman ewuru wiase. Also obi anifiti homo. Obi ama bio. And into a country within a country, Vatican City. Yes, Persia, yes. Yeah, we mu crowd me animu dia na making. Oh. Enti mesra mo say ye baabi na your friend go koso no. There's no bia no be ma bia ni ho. Eya Asante konkae. Ena ye konkae na United Nations ba mu. Ena aka ho. Ena omo ye UN charter say baabi obi akon agi bia ye ne dia. Ye nsi wona fe. Ye nsa sese ye build the United Nations. Eno ano no. Enti sa wonim we ya. Kobusa wona na say sa abre no na Asante konka baabi am friend go koso no we. Eno wo hefa. De to so bio. Ya no no say ye nte sa Asante ni anwona kon meba. Baabi antokwa wo ma mekun bia wo ho den. So wonya din tina mekon ye. Eti tina baabi awote. Asante ni anwona kon bi kwa Asante anwona kon kantokwa. Santefo no kon kantokwa. They defeat, they conquer and defeat. Sanity. Enti sa wo se wote anwona mem na say woni Asante ye pa. Obi nka se woni ayin ba to ne nya pa bi ko won kontokwa da. Sasem we ugituma ebeboa wanya ntuma be hawo. Sane wiase chechire no. Eti se ne Ghana so de say ye ni America ko ekopre obekunyan obebubu ye. Enya sa because America no war history, war machine intelligence. Sana Asante tie. Nti mesremo ye nuanom a ya na mo yesa jealousy ena me ntiase ye krom hene ye kase ha wo ye kase ya tiase but ahemfo chinye ebi didi bi achi. Ona na no wa nkoko nti na woni history sa na ye jiji kurobo so no. Eye sa na wiase tie mesremo ada. Ye nsua de na ye nyi wotan free mu. Na wo santini a wonya wotanfo. Ene nya wotan na bema Asante wa back down wo ensi da. Obi say Asante ne mfantefo anko tobo ne mfantene ne de fante wo mo ya Asantefo ya kanfo no ano mu now go koso on pona no walimina Asante ne de ntokwa kro sebonsu ye na sebonsu wo ko ho nyina enam abroni esida bi nkofo na ben dodo ene de born of 1844 ba say ne momra momata ye kine ye nkona nkofo ne atoaye eti kokosua ye na mensa bonsu wo na kokoje ho nyina ni di bonsu wodansu wo kun ya no se me abo be na so wo wiase aye o se bonsu ni di no sanete bonsu na dansu ma wo so anya no a eya mumi nsu ya de fantini bia no otimi di stories wo ne santini be ko sa abre no ebi ni ho eti wo ye fantini a e mane haw wo ye kura no wo ye Asantini na wote wo ho eya te na wate wo ho te na wako ye nua na ne no ye nkontokwa bio eti mi nua fantini ye nua na mum otumfo ye otumfo anya wo nti no wo ye otumfo ne nananom nti a wontimi nyim free ho te ase na ye gubawie na afede Asante ma asase bono ne ahafo no mantem wo na obi asore se wo no so ne Asante won te ase sa no ayi wanyade na bra no a no obi sa se opoku are ne ntokwa ba ho no se na jama no ho de a edinkra ho de ade na ese edinkra ho ho na wi ne edinkra ho no enti wo opasa wo kire sei eye sa ne wi asete ye mesrem ye nyina no se ye bekwa de won ewiase yesua de ne ho odene enye obi a ne ho odene ye nsua no ese no Asante se opo se wompo ne ho odene me no ka sei ebe nyansa ne asem bia se ho ne yekofre ye fra Asante hene enti die ntina se ye nyina ye kota Asante nyina kire na nei ye nyina ye ta wachi se wo na awoso na ye ne amanyofo ne fansi ye ne se wo mu sisi ye kade ne beba we die wo bi se wo mpene now be man say onya Asante na emu wo ba Asante mem de wo behunu ne ho adwire no wo ye fantini ye ntie be man na ye nto aso say munja Asante for life mom the more you hate nanka better na yo ya the more see anka da odo be kan mo asem na for promote wo there Asantes have the right to say omo hene cry the king of the whole world. They have the right to say that. Who now ba say enti say enti sa no but all the enti ni din. And Charlie, to be honest, if we are talking about like chieftaincy and as a kingship and as a thing, Charlie, Otunfo, Charlie, when he didn't cry, him say, "Oh no, or your boss who Katara." Yeah, Charlie, into you when me I feel say propagate your own than throw hatred. See, yes, Otunfo from Maba, grow. What am I say? Asante memu kwa no more flag. A big consider. Tell me I don't be a Asante person. But me I feel say the hatred where the report was Asante, it be too much, you understand? No, you know the hatred, they almost get too much. No, I'm coming here. Whatever, on say, you know, want to weigh in cranny or home, or no, I say,
asante woni edwe the problem nyina no won say dwe na de obi o pride so or you're proud about themselves. I don't know. Just one no the problem you know. I mean, also me and they are funny, but the truth is, what you wait me a cancel, but and then inquire someone in a cocoon or say, well, you're proud. Say something in you're proud. Oh, 2 young cranino and amateur oddity, or no so by cancel you out there. Yenty Manti, and I'm having a video for the Now, one in your dream out. Open on my dream out. Oh, yeah, I'm going to the best shower on TikTok. I'm going to the best shower. Maybe grandpa be that. I'm going to be sour. I'm going to get too much. I'm going to back up. Asante to go a quadro or Nyakran or who are you? Who come here? Who come here? Eti utie ye nuanom nketua ya wo de tia on se efe mo betimi atwetwe mo ho Asante ye ntwetwe ye enimye enye ntokwa but reality ni say una na history any Asante history enyepe sanity enyepe eti say wo say wo kofa American history ni Ghana enyepe enti mini atiase na osaba Manhyia ena obehu enema e wo Manhyia na ni agesa afede wo say kura do pese oba be yazi yentie no Maba Manhyia Palace for the love no much me online. I'm so grateful. Much say Asante your mind ampa. Some of the Asante boys no, the girls no, omu repost video no, ebi muso comment no, dewa DMs no, Charlie, it's all love, omu share love. Asante for no, omu no much say, become omu ni uni asemu. Oh, odono much me no, obi si mama sase, obi si mama Asante ba, obi si mbejiska. Chairman we can say when you are ready for your Asante ID card, DM me. I'm ready, Chairman. You see, I'm somebody could do right. Ekrom Fante, Mr. Hon, see, I'm from could you right view, or from could you Asante. Mwatasi, Charlie, when I love you, babe. I love you, Asante. Charlie, the biggest export in terms of culture, in terms of kinship, in terms of Charlie. I love you, Asante brothers and sisters. It's my banner. This one is. No problem. Charlie, be dedicated to me, watch something. Enti no kura ne se wo de so pese ohunu kura hwe ewiase wo emwo nyina na wo nwuram ebi susu chebi eti ye penso ide at the end of 21st century ide wuntimi nka se chinchina me pese otufo ne ye nyina me enye possible ebo huna aden otufo de ahemfo ne nyina anyepe ebe den wo bi firi soro ne wo awofo ma bepe no, but that does not mean the person disrespect you. No way. Say, ye pesa himfuni nyina anya pe no way, no any other person bet my side no. One bet my side no. Eti wona wo se wo ya pan Africanist and na wo di san community tie. Kwame Nkrumah wo ba ye no behunu sa Asante power machine e hodada. 2 minutes hodada. Why Rollins obi anim eti nya wo na wo se me pesa ye nyina anya penti mo anya de mu ye tribal ye penisa because ye tribe. And sa wo ubrof na wo kan en stop ye. It's a rather say if you can beat them, just join them. And yes, sir. You knew was so infantile. One crowd book. Why Santini? One nimtia. Why Santini? Oh, and now Kwame Mante. Was he a friend of Kwame Mante? Was why at what in cry? Aye, Kwame. Mante. We know over to me about the car something. Will be a new niasem. Nana Kwame Mante can say Asante a kingdom almost Gazi state. And I'm saying, Brofon won't take Brofon as here. Yaka state Asante kuta 70 states under Asante mine. And since I was a Waga state here, a state, one state, and now Asante war 70 states. So usuya dia say okay, and ya mimi wo only a state and one more states. So difference in your pay. And one my the other than Sana Ghana neighbor. And you mean a neighbor sano. It's the politician be anyhow. Our buyer was say or no baka say Asante hino hini be a pedabi and tesa. Enti bebre analyst omo ye project omo say adena ya single out Asante hini and the paramount chief that be because ye wo mona maji atu za mo ye paramount chief Asante hini wonya paramount chief ono osi ahini tu ahini bia okrom hini so ntimi nse hini esa usua we nyina okrom hini wontimi nya man hini de mo frɛ ne paramount no okrom amai dodo say na wo how many states na wo enne esa usua do ti ase a woni Asante ni nko didi natem. Uwotumfu a wani beje se woye a king in Africa.
because owo aman we ye nyansa meka me no meko ena miso mimu animtia se wo no wo man hene da bi na ye no ye wa hene ye de ne yabu hene animtia ye na se pokuare ekwa ekura no se akunya bi enu a yeketo a na mu ebe yeketo a ebe kese yegina wo so nti Asantemem wo beko otu ayi wo de otu votu achi win stick hene obetutu ntima na wo di agura se do obesi anwan wo no kra wo de tumi be nwan we beje wo nsem eti ye no ye mra hene ase na ye kan so no wo no kro so wo pesa wo kro mo hene ni Asante hene nyepe no wo mu kro mo hene wo kro mama mra nya ofa wo kasa nya wo de wo kro wani wu sa wo so ya anwunani wo ye nkrani e na obekọ nkra no emrante ne ahemfo ko wo ho bra Asantemem da bi ye nim se de sikan asem asem ye fanso ma ye nka enti sa ne mani nyina asem hu no enu ntine ma Asante ye kase ye che wo kro mo hene eno so nye enye ne se ye nya saa wo eti se musua we nyina mo beba bi ba se de wote so no Ghana nyina hene kese no yefre na Asante hene enti asam to ebro muso wo mukro mu a wonu ne de bebre no we no nkire se wo de suspect wo na wo pebrofo bi dia justify wo weakness eyesa wo yefre mo de hye ba eyeta asam yenta nipa ye de yeti wono asam no wa meka ye nka ena obia su no Asante ne obia bi ntina ye no yefre bi integration se yesi ya ne ye ka jesa Asante yo mo so mo ntia se ye wo se o de hye ba na wo pese o kire se ye ne yetimi incorporate anwona esrem mfante nzema na ye eni Asante ne yaka bom ebi ni ba bia eti wonim oman nchen ye ti ye kasa Asante ye oman a ti ase obia bi wa Asante nim na Asante no kura no we ye mampo obi ye wadua na ayokofo bretuofo asakirefo ene de akekere Asante no enti nya Asante no kura nya ni papa ko eti ye kan ya monte ase why monte ase o Ghana ni bia no onim Ghana che Asante ni jesa Asante ni wabon Ghana ni bia no te Ghana ase che Asante ni ena wontimi wonim nkabo mu nchen ye eti wo mu aya no se Asantefo na no mo mpe independence mo musa kwa amenkro no mo mpe history no ye de na na be cheche ma kire ye de ye ba bi ye buroni ene buroni ni ye kun ye ba wan colonize ye no buroni woni ye kun ye ba wani ye so oban no sabe jaye ye saka ye nkrofo boom 1935 ye yade ye ni ye te ba bi nemo ye nim nyina na ye te ba bi ba kono de ntia da bia na na me ne enkroma wo problem no ye na ayi JB Dankwa ohunu se sa oman bia obekekere bibia kekere si wa ade ye wo de aso na ade a JB Dankwa no opeso ye ne se ye nkekere oman ni nsi yankase ye traditions and culture nti no ka se mo ntwen wait kwa me nkroma se open now ene ne ye ne enkroma se open now because na JB Dankwa hunu se esese ye kekere oman ni si yankase ade ye de ya enye sa adom the day ebedwiragu enkroma se won tiase ene ne ekoba ya ne dia nkroma ye nyine ekosi sai ankosi hwe because Russia tates ne enye Ghana for de yenti ase ene ye ne etina JB Dankwa mu nim se se betima kekere o man ne friend Ghana kuro dia je se yesua frak omo kutatu mi no sabre ne ye hwan ne ya Asantefo eno mu bedwirigu ye eti nkroma kora ba ye no woni nana prempe ne edi ekasa ya ma nana prempe kire ne niam bebre Asante Student Union ene je bon nkroma chidom we nyina mo se mu de ase on owie no bedada ye Nananom oti ase eti ohwemfo ni edaso ya even 1879 76 79 no broni ne kura no wono ye Nananom tena kunya so wani ye so ye Nananom tena se na broni agina ye chi tie de ye ka kiro no kobusa na nasa wo de ne ye dey enti sa no begya wotan no ye from wo de hye ba ye bie phone line 0242073114 ewetu owasisi now ye nuanom a mo wo sa wotan no munyai na ye de no ye bekoso a chekere mu ye nidi mu atembe ye bekoso a chekere mu ye bekoso a chekere mu nti o pese wo hu anu akobusa okuro mu hene se ade na Asantefo no ye strong ebesi na de ne siye obeka no kura kire why emo bia na adaw ene mfa Asante ne hu so tai nyesa obenya problem because wo Ghana ni no a wo so na wo ye Ghana nyo na abekire Asante se de si kire wo man you right yanko phone lines no so mbaje na wo fra obi 5 minutes ya no why ntintia mama why ai ya stories no do so ntia me ya na mabre right yanko phone lines no so na yanto aso mfia say hello Rishema. Oheneba boko de Boko, good evening. On say, or tiny dear, if pretty. So,
na abobia odo sadia usua preko on say guy no infantefo no mu kasa no o say asantefo ekere wo mu if you tete obeti say asantefo yeah yes because ubusa say e dey na asantenia ya onya sembi yanka that from 1876 so what I say na prempe time on abrofo a omugina o na Charles McCarthy dey na abrofo asantefo dey no set guarantee Watson e dey na offenso hima ya fra no wa obabesia ana tuo set guarantee Watson tuo e wo bare yes etua to bare obabesia ansana ya santoa wo no start enti no se edu baby na ye me makura e call down no e mara so mo kan se memma se ya beche na prempe na se mo se mo nko a ye ma ye beko so se Ghana no e bada ben Ghana ni history ne wo ye history wo ne what is ku a obekunkum nipa ene aka ne ye bu a obekunkum wo no Ghana e bada ben it's also what kind and why and baby and I kind of force so to say another year British soldier for about almost second and for Africa and the whole world Obia Queen Elizabeth war or didn't I say 30 minutes. Now, so first time or two for a choir, or even class of 45 minutes. No, I police and then, Nanka, or Emma Korea, Nanko person, no person, or no Pimso, eternity. The man in the corner, Americano, so who the ticket, Nanakano, and the shelter, Nananom coffee. Otumfo Edru America no ye Broko Street so that say it's Ghana Asante as Asante Anna ye wo history entina when is more money history no every school no what year time no na ye history because say ubusa say Ghana history dey here when say ababo ma obese say sika atane ye bo a ye komo mu and say apart from no from 18th century from 16th 17th 12th na Asante ewo e dey Asante for e dey aye okay kadia am say na wo bro nsam so pa say also and look at me am na catch all say mama person say constitution no na oye no transfer because what the transfer to see 6 years now to see what transfer we are no transfer 10 years and unkwana nyanfa no e wo trumana enti am say demonstration na omaye no because so much transfer because now we are by what the judges serving akoguo o start chief justice let's say parliament is mo na mdo so let's say the mo basisa no let's say bia no onu se ku wo Ibrahim Traore no onu pafu Ghana obi e no wa ku time Ghana enti no onu onje ni mama no wonu enje ni o kan o cycle bibi te say airport wo no na e dey na wo mo che say you tell come for me o you tell come for me na se dey bi mo go so this country ni pa o okay I think go say ni and TikTok about to say we are na obi e video I get to go see e sin from Ghana for okay I just some crana I just some yeah economy I just some crana bro say the city Ghana esu kono sabe say omo pese ayi chef na and e be say nkom no bro say see an edu time a also na no ya asantefo wo mu alanti wo mu so wo mati eku bi edu time so mo hihye asofo no edan okay edu time yeah because mama dey fa any the go me say na wo mu edi animu because say see akwanaka mika Oheneba Media na Ghana mika no wo say no wo mo fronti akoso nsu no e na mepe no
Sound Mamia, as half of we are. Who do you just say, as a first year, or what do you do? I think you some concern, or my say, or what say, what do you commission in a womb wow, a womb I am for. Mon commission you woo, and for I am for one. I said, I'm not some common, or car. Since you will not want someone. I'm going to be I don't know what I'm say I don't know what and come a phone. Won't I yes, I did. From Ranch. Eboba. Asadia, what we also on yet. And you know, a bit my any call, I can't on fat. The thing secretary say, Uncle Fabusum, Emra is one crying, or one auntie. But my or 2 4, so many was someone. A race course in Guatuno, and one will go to get a patrol. And you know, and no idea of what me heading in no. So I say, let you as someone see, yes, I would want to get a car. No, I didn't know, let us say, I'm playing away after that. As a common point or Yakura, or Tracy Moore got before, I'm sorry. Or Tracy Moore in Tana, as you look at the uncle. Who is your owner and cool can so entry? What you could have done to cry hand? You poke clear, What's wrong? When you know what I just told you now, clear software, clear. Bro, Mister, I just wanted you couldn't begin to go papa. Men pass off some bakukra. I don't possess some. So that's because I'm kind of clear. Claudia, bro, my cousin is wrong. I would see. Minister to Bassando, Dr. Williams. Dr. Williams. Oh, well, so full. Now, so all class, sorry, no. The bodyguard, a tour. I saw the tour. More, that's a move. That's a move. I'm not from the high. Let's say, I don't know. Now, outside. Oh, not my style. Who don't compare the money? Who compare the money? Okay, Nana Wadama, you move. My bedas. Right. Hello. Yeah, man, I say, me who you now boko there. Yeah, you could do the because Massa, I mean, them Asante, you know, because the matter. I Asante, you are getting you. Now, what do you mean? My former people will catch me down, some heart. I would have catch you there. Anyway, Nana, that occupy or 2 4. Because as I see you are gonna you are. I don't know the Ghana and cry, Massa. Can put it, just came up by you. You're buying a coach to our crowd idea. A day. Yes, I'm to one can I can. Yes, I'm to no other woman can I cry, what can I be to Asante? Oh, what one to come for that one more better. Mama come from better. Ah, if you want for my son, they would do on Pano. As I was okay. Check what you are, the Massa. McDonald look see and Massa. I don't know. Because I'm too for the I'm not fun with you because some of Ghana. Ghana for no someone was found. Because guys no put on can be take up forever or try the second time. I put on the new Nebusa for Ghana. The master there, you want 2 football or him go as president. You want him to come again as president. And see, more be here, if you over to now, he's what's like a sister or 2 4. You want that thousands for Ghana. You want that thousands for Ghana. No, and then the time is up for 2 4. Asante for it, where jail for what? Asante Sanka Kana, no sooner on Tianando. Baby, baby, I will make channel. What in the baby no open a bra? Who pass Santa, a bono, who pass Santa, papa? You're fighting on the program, you're fair from home. You know what problem see outside Kumasi, what about? One will not contribute what I want.
Nada, answer me. How no contribute? I think I have my phone. Okay, sister. How many people contribute for these people? Asante is 98%. Asante for. Where you get it? Who said no bet you join a year? Who said no bet you join a year? Ni bi abira bi mo kwa ke ya. Aba ko se so yi. There is no problem. You go problem akasa. It's what you Asante wa. Who kusunsun. So what you Asante wa. Who kusunsun. It's in ma. So baby na you. So what you Asante wa. Who kusunsun. Masa baby mbakabi. So me that's pa kwam na ban that's it. Yes, obi a ono one pen okuru no so ono say chinchina opeso or tested the pulse of Asante. Na wo be that test wa Asante pulse. Ko busa okuru mu hene. Wo de obusa no wi a no aba. Hello, this is Aja boko. Oh, jabi adu mo boko anso yi. Sa boko pa aja mi enti o. Yo na ye chia no odwumefo. This is edikai. Mi busa simbio. Se obi eye kromfo a eye adwuma nipa nya nyinti no kromfo na se kromfo ye kromfo. Ne ye no. Okay. Eye pa me dase. Se otimebu ani yi. Isan se ye te Ghana ye betie. Oh, akromfo because of say adwuma ni hontia. Enti some migration fo yi de omu ye eye krono na se je krono. Wo mu ya kromfo no de ko wura adwuma ni mu. Omu ya kromfo. Omu nya adwuma nya ya ayetu omuka. Ye tua ne ka wo da atia ko. A police fo. Oh. A police for enya adwuma yetu omuka. Yetua ne ka wo do. Omunyi bribe. Ajages ya eti ho ayam body guys sadakam eti abanfie odise omunyi bribe. Omuje. Bribe enya krono. Eti eno so eye obi a onya adwuma na. O adwuma ye ni suban no. Masa kromfo ye kromfo. Se yesi adwuma obi nya nyinti ne bo krono dia. Ene ka Ghana uye population na o manya adwuma be se 27 million. Nkade chi a na kase kan ne mma na yatuo na de obi akọ ko ne na manum nti basa hwan ne kokọ wia hwan eti sasem no ye fanto baabi na immigration for de omugwe ni ase na airport ho no business ya ekoso ho no enya gro enye mompo a amanfo de ko ese komide ko na omukotua sika no o ni achichemu na omune omoye connection no wagi sika no ache nyama ekoso ho nize NDC galamse hun sensem so wodi hie ohun se nipa de wi ya na obobo yi nyina eye na ekaka yi na yadwene ense wo keka fa galamse hun na nado ebo modin chaban bia na mum yeni atimam yeni Ghana fo no a ene ehimfo ene NDC fo no a ene hwe se ye magalamse nu esu twada sa illegal mining no ye manu twada because esukwa yenye binye eti eye wo mua esanse ihun kokubo ahenum ene John Dramani Mahama no akasa dunu masema no yede oka se omu ya chi omumpo no oba obomu amnesi etu ya Ghana ni a na ohun se MDC no omu be se Ghana se medical kan se John Dramani Mahama timi di Ghana kunya so wan yi a we ya Ghana ni a hwehun se Ghana atweko na chi 30 good years back nti we ya Ghana ni a ye fatu chi no because omu amase omu be ade papa bi ade ayo amoman no nemu oba se omu be sei akanfo nsase nti no bai omu be sei no no afo mo japade nti be sei nananom omu sole omu na sase mu dia esanse ye gi independent be si ne na ye to abase politicians be di oman so no politician ba okochena eyimfie nan wacha eyimfie nwotwe but wo hene obetima diade 60 good years na wo da so tiso senya die bi nwa ye na oman si etu a wo tena so akuta poma kura sabi woni nwura de kura no a wo yo hene obi antutu nti asase no eye wo dia yesesa no enti mummo masase ho ban mamuma sa kromfo wi emetu mani muso emese mo nananom dachi because omo de omo chechire nkuro baabi Dubai no amomuma nti omo fense Ghana no omo manka ho enti mohwe ehoyie emame eho hia pa ye nananom na asofo atrofo ene adifo atrofo a omo tum hogumi
na woka Oheneba Media ne nana sewabu nsene nana jeni makun di na dam so no kura no di asoso iti kasa ne mbise no mo nko ho na odihye na wo so wo hu video no na se ommo because wo ba na se wo promote na mo se si akwa hu ya nkwa mo ka ma ne da so na nka ka ho ase because nya wa na nka me kwa mente na me kwa mente ye no me bofu because e metai wo ti ase na ehimfu a omo ho yi 86 years ebia ya 87 na proper ni what say ye nana babia wonyina duri okeka ko emfi aduokron emfikitwa emfikitwa we ye nkom se eti nyankopon ehye nkom wo Ghana ho no se Ghana be ye kina se be ye de tie se ensakira ya dwene krono awudie pesemi kunya ye ne manu no enu de nyame eti mo ho kokobo eje Ghana fo ne mo panyina wonyina bo ne bra awie wonya ne nkwa na amen ekọ ne 90 years oni nyame edi nkom ebe ka cho se sa panyin no ebewu wo ye nkom se masa on fom se hunu nko no ho amani panyin no ho nye ho ne patie eye se funu odihye first Portuguese Europeans ba Ghana Portuguese 1471 ansa ne benya 15 16 17 18 ansa ne ba 19 I been 57 ebesoso na history bia twegu ho a ono mo asa Portuguese for ba no na Asante akon agensa se Ghana teso asa Portuguese eba Ghana no na Asante won sase bia odi so Ghana ho asa Portuguese kropo ba for 17 15 16 17 18 19 how many years more decades what you say eti so kaka history na se 1957 ya wo bodam no nfa ko dwen adwuma no ko dwen adwuma na even Charles Makati kura na oye governor o salary onu adokwapo no di ya no sei di ya no sei more decades Asante assist 1823 more decades Charles Makati kwampo eba Ghana no 1823 ansa na nkwapo ye ba 19 ai benya 57 so enukwa ye over 100 years enukwa ye over 100 years eti ye bese nuanom tumi bi di uso a ye mfa anidie emasa tumi no ne nyina mu akidom se da bia meka no na enu ene beboa yen Asante diakon ena dia tozo yi history Asante repeating itself 1876 British soldiers edegina ohenkesi akino that's right ene yesa twa salute wa yesa gina kire wa wodi ebi wo ho fabra ne hwe tie wa wodi wo ho bi no fabra ne obi ahwe bi efi won soso no wa wotiri ba ohima fie ayeji wa tu brabe kan mi entie obi ani bi eti enye Ghana constitution meka ne aka ne kina enye Ghana constitution ena ma Asante hene Asante hene na Asante hene edi ne manso dada asana Ghana independent that's right no di Kenya independent 1930s asana Ghana nampo eba binya no odin husu eti wonim history abakwasemu a minkogosia na se wose uma obi entwa nkwa masa unso unkanu nuda eti eda so te diete no eti eda so te diete no opa yenya ye wine obi anfa ne resources emo ne ho ban obi ampia bonten enkonkope emwa enfa samay ne region ye hwade do betime pia bodi akọ ye pa ye sa Ghana ye hwede betime pia bonten akọ aba a odi bibi beba ne hwe wanya ye besem hoka no enfa enko ba bia de tumi wonu na tumi wonu eti ye nyemfa ni die eni buo because wo
ene ka ye wo nanka eye wo dadi a ade na ye obi dia wo so ene ye wo mpeni se ye wo na ye wo ene ye wo dadi a ade na aye obi na wo so mpeni eye den ya so a nipa baako ene bu ni din se de ko kan independent asemu a je bi dan kwa ne pagrant num e hyase akwaje num asa kwa me kuma ba enso se na mbo dia so kwa me kuma me wa eno die papa eno die papa so ya say but muta kan ya asante eden finfini a muta wo mu kwa enso be bodai atesidi achi udi so bu ho a enko ne namu udi bu ho kwa asante odi hiem da se pa yemfa Ernest was a your finest na yento so but obetima like if you don't do my why na yemra hello yes sir boko there yeah nyamiadu mutufo is our god and the god of Africa yo mekan sem mienu pe demono ne ene nanadie no yanko yenim strategy and this for epese mu yusu because obviously we control legislature executives yamudia if you must say judiciary western investors yamum pesa den so be say judiciary and when they don't come out then they substitute them with Russia and China for because Uko China omu control that system Uko Russia judiciary legislator any now omu control and into noise and the more I put now ontie obe continue because it will scare the foreign investors. It scare omu so okay muko amunko then invite those people to in. Into our form gold board, no, Galamsey board, no. I'm from China, you know. Into also one company, mining company, almost I do and one renew. Go face for all those people know when and they pay or renew, and they are all renew. Then you fill in with the Chinese companies or Russian companies. It's Ghana you problem papa. Never is also a dictatorship never. What I say, and they are doing all these things. Say, bet me, I can't put Sikawo Ghana now about the NDC function. Whereby I can phone because NDC no. To say we have a position here. Who's where you top officials no? And a commanding ideas no. Commanding Ibian or the NDC in the version, NDC in the version tinu. Also sorry so you because when the command no a grip also police there some they move Ghana Maira. Oh, Ghana for yen fun so anabasa. We are no be say Nanado you understand the rule of law. Oh, and no ha on pese or best say democracy nintino ana people so weak. Only weak. But no person or democracy no is 18 team because in tima yina mu beto and can Nanado anka yina ntimi kasa. Oh, criminal law Nanado or the free time no attorney general and aban on na about pass. As all these things no and this is for propaganda ntino. Oma kama nipa bu okra we are chimney pa no kaseti ananado we are chimney potty no kaseti ananado enti no ya nemo nana de no akwada sa osofo na wo ti radio so kan kwase asem no wagimi ana Ghana no so no minima de kronti a ya so sa asofo yeso na se no omanya power why because omama mahama enim say so for no and that die ye Ghana for into their form so and no so ye bibi enti so for bia so support Mahama enu sa no
omka so na no ada no discuss come so for no politu na the congregation na sa kwa na oka sa mi free dwaben we uka say na my friend offer my friend offer ma send video na ma my friend offer ma send your program ya ma no my friend catch nti bi ba mi many resource oh now Oheneba Media here no the person pa go say dey na mi so pass off wachi e kan no kre no only thing na we dey cover area house but this year ba in fact young kroko obi a obeso oboto ya ototo ase media obi a obe bia yem fa ya no because o na nida ho oh untimi post kape emegu ya enu aso na mi pan wo tufo ye nyame media de bia meka o tufo is our god whether you like it or not me na me catch o tufo is our god onye nyame anke fe nyame kese wa wo tan ye bia no be bre kwa ubewu akọ runs obetan owu koye enkruma no tasanfo owu koye ubekọ nso asante ma betia oda ye obu osem ye obu kudivoa ye obu Jamaica na ye asante vo na o ma ben onipa obetumi ata na mna yi na kanye yanka Ghana nke asai bokuba ina na mba friend dagoma for the by na mba friend because ye na nyansa kuta otumfo opa no oche ochema ne nam wa odu ngbobo ebia obema bi wa ngbobo bia obenye monyam na bia boko bia no kaso ya Asante dia e joso na adwumam ana medi crip bi chanta ma apofo no ba am ni cha no on so wow am say sam say de bugu ni say na am say gold no say am say you are not golden stone na o kan am bie and me ko Italian na me chire no o say na me tia e de na am say ye no ye tia ye pade de akokotokom no bu sa be ni chire no opa kotoko nye na bro di ma edi ye mom say de bia me ko o say am say yes nyansa ni me Asante ni no say na sa kwa ya ni me tribal free 10 years no ko Ghana da of Ghana okay na say akwa de on ko Ghana am say I don't know e bia na sika nso enti no me de o ye dan o ta me kura me fa ho me kanfo me hene ye kase me hene onyame me sum sa odishe na mi saw ya wa nke yu ye hu pa ye tawachi den na me pese mbusa asembi me pese ke me send bibia e kwa be so me first one send am on direct number na kura wa no so MTN momo number why okay okay very good yeah their sponsor because my manager because man tell Ghana ni timi ntra o se Ghana ni say me pese o baba da be de bia bra that's why da me obi ye me enye bi esro sanity any problem kaka obi ye wa me because obi say 10 ba no say what man a chance okay can be try ye be anyansa wo mo ntu nyansa na ngumo mo but obi di nyansa dia grand prix obi anfi nyansa dia go sire Muhammad akanfo dia go na akanfo ni bi di na chi no ya bebre enti nyame nsa ida aso bebre enti number na we ebo mo number na ya why the person we are now mo number na obetima test me so na ye di nkomo why aha okay you for the next caller you say yanka message we was it Patricia Ajima was it the MPP party wake up and sign a contract with Odesheba until the next election without any stipulations of his freedom of speech now. Patricia Ajima, no, the Faustina Taylor was a well done caller. I'm also surprised at Oheneba Sewa Bunzu because she doesn't like them. These are crook as of power for Stitila. So no. I main call. Hello, Nana. To say. Emi adumo odishe bana pato nso e. Kopa, wada ma bi nti o. Yo, ye check your phone na. Nice one. Yo, odishe ba, ohun te. Edu da bia Ghana asofo omuduebo. Inchi che anza na obeye sofo no. Wankasa na wote oman na efre na Asante mu no. Na udim sa Asante wo mara ana Asante wo nhihye. Ene ni wu nyam so no bebo mu okwa himfia na nanom wo mra se ode hye tokra se ode hye to a yempre ye ho enye de be enka
nananom wa amamre ne nananom wa amanne ne amamre bibra won ye de eye ansana yama magana tese nanasima si wato entu ye nyansani na so wakodi so kokora na efie nyansa na de chichi won ewai entu fa se wokora na ya mpase se de wo ka no te wenya di ye bi fa nananom ho bisa na ye de tra public na ka onya aka ni unyansa no nim die le ewai no se die tie no enti no de shebe de ye kan ni nyina se transem we ni ye betena ha ka ani ayi a wo mo ye demonstration no ni ade wo mo ye ni nyina che se nananom do mo na ti po mo frame ko bi die wo man san to cha se o se nananom buga te de mo hin funi bi tumra mo digi gina ba jom dojo no we onso se ahemfo na mo do gina ba jom e dojo wo mu no Asante so wo ne mra enti se wo ye osofo na wo ti Asante mu na se wo ni Asante mra so a eni e woni wo asofo die no wo sa wo ye de be wo fra Asante mu because wo ti bin kwadi wo sofo no meto Asante mra no so na wo ti Asante mu na di nananom eni mu de be twitiri fom to ta se enti nanawe to na se panyimu we kwa ba bi wo nyina dumi yes sebi nyame fra no kara na ayedai ento be kan we eni obunya media in fact say nyame we ne se mo so mo di in fact eni e type awo onyame a chere se obinya 88 onyame obinya 88 86 no mo ni adade ansa na ye ya chere mo se ni pani bewu ansa na ye ya chere mo in fact I go na agufu na e type enti na no form na si form en go form bi ahindere ni mu twitwiri form mi si ahindere ni mu twitwiri form na nanom mo sole na mo ni mere ta so fu we so wa sonda wa Asante mamu a e wo se mo ma no tumetum na oche o bia na mo manjia o bana ni nkoto gegu form na so form na egu form na form o bia o mo na ni mu a me ya sure say te wo mo no san yi kire no kra sa ba biem kra na odi nim die ni nyansa ba de be to ansa na waka we di ko tra public ansa ko nya kese we edi mututiri form ai vawo mo di obi anya wo yiketwa wo no be ka we no afa ho adi na ti bon koso fo bi situ hwe na kra ne so video wa na wa bi we nyame ya tere no ya bai adwo ajekum wa munyina mu firi dwabia mu bo dwabefo amane ese o musama no ko dwabia yimfie mesam adwabefo mu bo mu nananom amane mu ni wo mu numbers mu frafra mu kanchwa nkyere wo mu akwa we se o ko dwabia yimfie ni ya nananom bi wo mu nti o ye ne yete e na wo mu yeso na abaye yete mu bo mu amane mesam a wa firi dwabe bo nananom atankonya amane ayi Ohema akura me wi amefre Ohema meba wo de ai Ohema de ka me wi amefre no no to enu tino enano ani no me kata nananom no o mu se ye no ye wotitinu mu wa Asante amamra ni adiade but then social media na koyo o man fufura ni pa bi fa ho de niema bebrebe nananom so bo offices bebrebe mu do mu ma obi lu so control ho no le ko se de be ye obi go social media no so no bi no obi kasa ni pe tie no do so se ibi radio station no kra ni niema na wo ho no enti mu ma go bi so control wo ye wo hina o se o fa secretary bi no ti wo no mu control sa nyoma no mu tie ntama na e bi kra na wo go fori bi kra so le tia ye nam sa kwa no so wo to ka ho ntam ene ho fo be ye o man fufura amamfo hihye wo na wo niema wo ndi bana na no mo ntra fa akusa anya se tikidie ne die e wo ba ne wiase ne so ye de be e ko na nim na no mo sen tsa mo e no tira ta nko fo we no titi social media ai kan ta fo wo mu wi o ba sa be ne na Manhyia ene mo ahemfo na nim no mo sa ye mu yo ta nko fo we no sa no enti na no mo mani nya de be emre na sa so fo we no no obu mfre wo mo atofo mienu mi ensa atofo bia ntimi nyina na kwanda mu ni sa nsamfo ne bie mina me katro obi ntimi ni nche elka because of obeka ye obi amfre no ene oda wada mama kwa akoka
ye na say ya kan news kuma ta bonten e me say so for be kan we na Manhyia one e pa chow say we say ni ade na nka so for bia kata won na so dem obe because Manhyia no duru Manhyia wo say what do court for fra no kra na ebi kwa nko order nko order e no mo mo ni mre opoku boten number na the screen na so no afasa number no awai fa number na the screen na se na ya menu anana kasare fo sina mo bi nka bi so ta fe enti wo dishe ba me ba galamti asema ye kano galamti na ye kano odishe be John mama na nkata ni John mama na nkata no galamti no wo me di mu tintimayo wo ni Ibrahim wo me di mu tintimam na John mama ta wo hu ayi Joseph Yami ni Asanwan wo hu to kwesi wo kumate amira wo mu di Joseph Yami be ye ayi Asante regional deputy minister. What would you see there? They were cost stop and Ashanwa near their day because of Ashanwa. The mama, Joseph Yami because of Ashanwa. So that here, or what it go for a contention? What a Takoi. Woman renew what you know. 4 days in the name, now no more call. What would your soldier voice ever become when she are? And then, on years, no woman see and conform every year, no moody, a 20 mark of Pamu, and conform concession go for your power when you know him. And the Ciano, and this from your soldier for the BNI free, I could talk with you. Now, according to conform crash, I say, woman, I'm warning Yama, Wama Blastino, and no more call ya. And conform smashing one see any woman call me yellow, and a woman the year. Giddy, Chatanyagro. I told you to know bien to me. Can you move here? I Andrew good. Oh, Bossy. Oh, two for dinner see for me now. Yes, I Ibrahim Yao. Two for dinner see from ya Domama Tabo or no, Okosu na Fena. Ibrahim didn't go for 2 years. I go for the buyer or two for friend and I go for the Copisca. And be shame ma fi oye afku farsi ye ye say oye am ayi de ko share otumfo ase ten krofo na account to otumfo no mu nti o ta se ma ban e no tina sami dem fi ba ye no o beta say say oye ohene na o gold crown fi ano o be ye crown na chi the gold board na eto otumfo de tete ado wo bu na wo bu suro nti otumfo ti no mo de wada no wo bu ntimi ma sa o bu ase wo na Nananom wo mo wasa no ne ade no wo bu nsoli o woman so be go say Ibrahim ni go mama muna any sound ko mo ko free Burkina ni adina woman say woman no enta no mo na mo ko ala be breda achi o mo ko ala be breda achi mo ni mre so kase entino mesramo wala maminya na later ana that's pa ai ajoje kumwa say yes I was so this year ye nya ma ne nka ye ko Nananom ma ne ajowa mo waya de mo mfrefie na mo keka kire o mo Nananom ma ne atia me Nananom ma che mo ma ne se de akunu wo mara me yi ana o ma chirim Margaret ba akwa ba ya odishewa mejusu abe mena aha ye da so ha odishewa me pacho anyema bi chire madwene a ebia ye nyina ye kan dia na mo ni etu afa efa mama plans abra bi be church asem asem kan na pepepe so mo person mo twi free work no mo de ko is o mo ko minister yi na wo mo no so no o mo chira hemfo mama de oye ne ba ohini ni say oye nyina de ekeka entime nka because freedom of speech ni o na ahini ebie nu because mo si mi bia wo state na ye obi adia nti enya ahemfo